Kim Margaret and family, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Jean Galura and family, Alexander Nicdao and family, Rosby De Leon and family, Lancer and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elis Mercado Pasos, Mrs. Babylin Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Ms. Artur Celeste and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Margarita Rosales Pineda and family, Marifea Pineda Rivera and family, Moises Nino Pineda and family, MCFR Pineda and family, Edmund Sampang and family, Angeles Maganti family, Irene Rivera, Mr. and Mrs. Danilo Antonio and family, Felipa Capili, Lagan Rivera family, Catanis Malobo and family, Jun Carlo Joseco and family, Jill Manangkil, Beth Laksamana, Ana Bayang Hipolito, Madeline Gomez, Lucy Cruz, Beng Chua, Mirna Hipase, Baby Aison, Marisa Narciso, Hani Arenas, Sally Capili, Francis Carayon, Felipe Maningas, Maningas and family, Renato Gomez, Jenica Galoso, Glenn Chonco and family, Fel Jefferson Figueroa and family, Estelita Suba, Parungao Condasa family, Lorenzo Ramos for his birthday, Greg Soriano for his birthday. Makanyan muna manyabit ang panalangin tamo ng Special Intentions Day, Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Susan Jacqueline Manakmul, Abelardo Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuason, Yuan Inigo Emmanuel, Caroline Gimotea, Yuan and Yuri Garcia, Cheng Yandan Malyari, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Palyasigan Sagom family, Juanito Palyasigi, Jed Rayleigh Lopena, Nicasio Lusong and family, Maria Rita Teresa Inco, Alvin Grace Gabriel, Mr. Rene Pimenjola, Angela Joy M. Belhica, Janela M. Salamero, Cel Erwin and Luz Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Alan Lisel Vitug for good health, Edgar Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Juan Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Aring Niri G. Balingit, Francis M. Malyari, Anari S. Bondok, Blessed De Guzman, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Edison Galoso, Joyce Ann Galoso, Hermina Trinidad, Melon Sarina Biones, Rockmill, J.D., Jesse Lopena, Shaina and Luan Wens, Justin Crisette Figueroa, Estelita Suba, Janela M. Salamero, Herminian Fe Parungaw. Manalangin tamo mo naman para kay Malaguang Kapaldanandi, Winston A. Chan, Danilo Batak, Sena Lorin Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius Jan P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Remeo Ramos, Marie Nicole Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Herminia Bernardo Suncion, Angela Gintu, Gemaline M. Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Medicus Soail, Luciana Hoven, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand I. de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Manolo M. Mercado, Odilo Rescoto, Lolo Felipe Maningas, Ros V. De Leon, Ana Maria Alfero de Jesus, Araceli Cita, Estela B. Torres, Barbara Ann B. Torres, Danilo M. Torres, Celestine Balbauta, Reynaldo Macapagal, Roderick Hodalgo, Aldos P. Mercado, Mary Grace David, Ergad Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto and Ailey De Jesus, Raquel De Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista, Jason Fernando, Odette Buan, Rowena Arbas, Pichi Lusung. Yabet alaman kaya tampanalangin tamo din donors para king bulan ng Mayo, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo Tony Cortez, Susan Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, Lourdes 2, Irene Rivera, Elena Flores, Trenate family,
Para ka rin kapatid tamong mayang nabi, manalangin tamo para kang langgang kapayapandi, Pope Francis, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel Enfeo Lalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlindo Juan, Pantino Nanet Beltran, Dr. Manuel Esguela, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernandez C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Paliasigi, Marciano Francisco Sadsad, Christopher Carayon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna, Bernardo Leonardo Macapagal, Onofre Cambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Onavi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senaida Juan, Manuel Beltran, Raimundo Capili, Teofilo Pasencia Paliasigi, Marvin Sablan, Leonoria Lung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuason, Consolacion Rivera Yalung, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emiliano Yalung, Ricardo Signor Nefesinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Nudi A. Maningas, Estela Noli Lagamayo, Mr. Antonio Pimenjola, Abel Y. Resido, Philip D. Cortez, Anacleta Capili, Renante Gomez, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bonen Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Maricrenzi Taruk, Among Sison, Filimon Marina Katakutan, Bienvenido Sr. Isabela Castro Rivera, Purita Y. Resido, Nasensiana Malig, Alan Guzman, Luis Aleño Sr., Encarnacion Ernesto Villanueva, Marelina and Vicente Canlas, Lourdes and Felix, Renato and Roberto Manalang, Isidro Manalang, Teofilo Dumandan, Pasita Ginto, June Trinidad, Sabina Viala, Dr. Antonio Pineda, Benito and Francisca Lusung, Filomena Talento, Ivy Alvarez, Anasita Galoso, Jose Galoso, Arthur Nakpil Katakutan, Benjamin Bulawan, Lolita B. Sapanta, Wilson Manansala, Estrella Concepcion, Gloria Carreon, Grace and Rafael Sr., Fernando and Lorenzo Rivera, Alberto M. Magtulis Sr., Violeta B. Magtulis, Rosita and Solomon Bayon, Eric Roque, Francisco Lusung, Benito Lusung, Pablo Lusung, Rosalia Rivera, Modesto Lusung, Eltiquino Lusung, Isolino Vizcaino, Victoriano Vizcaino, Rosario Vizcaino, Mirna Candasa, Jose Ocampo, Magdalena Ocampo, Pepe Carbonera, Romeo Pura, Fortunato Nakpil, Josefa Nakpil, El Mundo Pineda Sr., Faustino Ibarra Jr., Fidel Santo, Shirley Marquez, Victoria Macapagal at Ninsa Blanca Ladwok in Purgatorio, Talakad Tampo. Amen.
Anting meto nga pamilya, may tipon tamo, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal a Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timuri. Maya paabak po kay kayungan. At syuta na po ngayon king kapat ng Domingo ning pangasubling Mebye, 4th Sunday of Easter. Iti pong Domingo, awsantaya naman pong Good Shepherd Sunday o ing Domingo ning Mayap Apostol. Isto naman po, may pagkalaman tamo pong meto nga regalo ning bayong Santo Papa, Robert Cardinal Prevost, aawsan tamong Pope Leo XIV, ing kaya katamong bayong pastol, manimuna, king kaya katamong Santa Iglesia. Isundo tayo pong ipangadi, ing kaya katamong bayong Santo Papa. Antimorin po, kaniting Aldo, pupugayan tala, ding ega na ganang imata mo, ngayon pag-celebranda ing Mother's Day. Para po kaya kayong imami, palakpakan tala po, ring balang metong. At kaniting misa, panalangin tamo rin po, ing metong nga mapayapa, gusto at tapat a eleksyon bukas. Bata mo pong maging karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryong umetang gampanan, ganakan tala pa rin kaya katang pamagkulang, arapan ning Diyos at arapan da ring kaparatamong tao. Itamungan po, aminan, Aminan ko, King Diyos, pamakalulo, at kaya kayo kapatad, imikasala kong bina, kim pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nito, ipaniga po ko kang nuwan na Mariang kapilan man virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king Bie, alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Itamungan po. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Pupurian, dakat parangalan, dakat paligayan, dakat sa sambanda ka. Karing taong kayang kaluguran. Pupurian,
Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, tayran mo kami king maligayang kakarinan, apag-arian ning ligaya mo. Ban ing malukang kawan mo, akwa ng miras kang Kristo. Apani bata ning tetagan, ring pastol mi. Itiaduan mi king kapamilatan, ning ginuming Heso Kristo ng anak mo. Ang mabibiye ang pon mag-ari kambe mo. King kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king dapat daring apostol. Sinulong lang miglakad di Pablo at Bernabe, manibat pere, at mirasla Antioquia. King Aldoning Sabat, mintala king sinagoga, at tinagon king pamanyamba. Kalakora king kapulungan ding tao, dakala ring Hudyo at tinuki kari Pablo at Bernabe, at antimurin ding dakal a pagano, ameng a konberti king Judaismo, migsalita la karela ring apostol, at penaral dalang manatiling mabibiyebye king grasya na ning Diyos. Itang tino king Aldo na ning Sabat, alos ding sablang tao karin Antioquia, di natangla ban makiramdam king amano ning Ginu. Ding Hudyo, panakit da karing dakala tao, tiblan na laning maragul a pangalalo. Inyame magsalita la laban king sasabyan ng Pablo at piglibakde po. Dapat lalo lang mesika na lub migsalita ri Pablo ampoy Bernabe. Ngara, kailangan ingke kayo mimuna mang ipanaral ingamano na ning Diyos. Dapat antining sikwilyo at eyo bibilang mga intulit king biye alanganga ingke kayong sarili, inya akit yu, lakwanda kayo at karing pagano ke munta. Uling ing kautusan a binyena ning Ginu ke kami, antiya kanini. Binili ra kayong maging sulu karing pagano, ban maging dalan na ning pangakabos para king mabilog gayato. Inyang dimdam dayti ring pagano, metulalat pepasalamat king Ginu, uli na ning keyang amano, at ding sablang may pili para king biya langanga, meging talasal pantayala. Mikalat ing amano ning Ginu, king kabilugan na lugal ay ita. Dapot ding Hudyo, sitsutan dala ring mapilan karing mga kwaltang babaeng ating lub king Diyos, at ding lalaking kikilalanan da king syudad. Inablukan da lang lumupig kari Pablo at Bernabe, at tinabirara karelang distrito. Inyapig pagdari Pablo at Bernabe ngalikabok karing Bitisda bilang tutol laban karela, at saka na lang sinulong papunta Iconio. Dingalagad naman karin Antioquia, mikat man la king tula at king banal a Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalitanan may Ginoo o meto yato, king mitmong tula samban niya, lumapit ko kaya kambening masayang dalit. Kilalanan niyo king ing Ginoo, ya ing Diyos, ya ing lina lang kaya katamu, at bandi na katamu. Itamo ing balayan na, at tupang papastulan na.
ing ginumayap ya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat siya kapilan paman. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, higit ko lang tutong dakal at tao, nala abilang ning ninuman king karakalda. Ibat lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapan na ning trono at ning kordero. Makimalan lang makaba at maputi, at atin niyang tatalnan a palaspas ing balang metong. Deti, nga na kanako ning metong amakatwa. Ila ring migtagumpe king maragul a pangalupig. Pinipira at pepalto puti ing karelang imalan king kapamilatanan ning daya ng kordero. Itiyeng sangkan nung bakit at tilo king arapan na ning trono ning Diyos. At susuyula kaya, aldot bengi king templo na. Ating makaluklok king trono, iyaing matnube karela. Ela dumanop, ni kamwa kapilanman. Ela mabilad pa king pali na ning aldo, o mga paltos king isamu ning pali. Uling ing kordero at sulibutad na ning trono, iya ing maging pastulda. Idala nala karing sipol na ning danum ababyebye at pulisan ng lubos ning Diyos ing luwara karing matara. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing maya papastol, nga naning Ginoo, balo ko ring tupa ko. Inginu manatiliya kaya kayo. At kekaan timurin. Pamamasa iba't king mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga na, din ka na akong tupa, makiramdam la king siwala ko, at akikilala ko la, at tutukila ka na ko. Dirinan ko lang biye alang angga, at kapilan man ela mi pahamak. Alang makasamsam kareti ka na ko. Ingib pa ko aminye kareti ka na ko, may gitya karing sabla, at alang makasamsam kareti king gamat ng ibpa ko. Ako at ingib pa, metong kami mo. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po mga idol. Kamusta ko po? At syempre po, at syuta pa king kapat ng Domingo, ning panahon ning pamanyubling mebye. And so we continue to greet one another with a Happy Easter. Pakisabi sa katabi mo, Happy Easter, idol! At ang timurin niya ni nga ko pinausan tayo pong Good Shepherd Sunday o Domingo ning Mayap Apastol. Isto naman, Second Sunday ning Mayo. At syempre, kaniting aldo, makatalagaya, king pamamuge, karing ke katamong ima,
at tinalakad anting ima kaya katamo. Kaya po, pasibayo, palakpakan tala pong masikan, ding ega na ganang imata mo. Happy Mother's Day po, kaya kayungan. Maraton ko po, Manila, bala pong Aldo Simply, weekdays, uli pong magaral pasibayo. Eventually, baka nita, makasahog pong turo, karin po king seminaryo, kaya king San Fernando. So weekends mo po, mumuli, magstay, kaya po king katedral, baka ta makapagmisa. At ko rin pong kayabeng pari, magaral. At itang metong po payari ne, iyamong Marvin Dizon, pag-graduate ne po. Uling ngeni pong lipatan, ngeni pong mapupusyeng Mayo, ing assignment na apin po ing pamaging spiritual director, king seminaryo. So ing ending po ning pamagaral mi, karin po king seminaryo. Ing kaya pong at destino nga po pin spiritual director ning theology department. Buri na pong sabyan, pastula na la, rening malapit na pong mayaring pari. Mga 4 years na mo, pari na la, karin king theology. Nyapin po, neng kayabe ke po karin, isip-isipa na rugo, na ano kaya ang gawan ko? Lalong-lalo na po, bahayo kaya, ing kayang gawan. Pakanano ko kayang ipalakaran, pakanano ko kayang isundo, ining ministeryong ay ni antimong spiritual director nga na. Para kaya maragula responsibilidad, uling oreni rin kayang ubugan, deni rin kayang susopan, payari nong pari. Kaya kailangan talagang tutukan na lang. Istong-isto naman po last Thursday na pumuli kami, kaya po Pampanga, sebemiya po ing metong pong pari, iyamong Paul Velasco. Kaya kami muna man pong minunang SD karin king seminaryo. Inya po nga kami po seminaryo, ya po ing spiritual director mi mismo. And it so happened na po Manila at sebemiya pong muli. May kapamay tago niya po, ing kukwento ko pong pari, iyamong Marvin, baka nita mangutang, keni pong dati ming spiritual director. Among, mikakuno ko po, nga na, nano pong gawan, nga na, ikayo po, kalwat yung pong meging SDMI, master yun na po, ing gagawan seminaryo, ako po magumpisa na kanyan, nano po ing gawan ko, nga na. Iyamong Paul, makatiman niya mo po. At oy ni mo po yung pekibat na metong mong amano. Presence nga na. Among presensya mumu nga na. Bala mo po buri ng sabyan, basta datunan mula ring seminarista. Alaya pong sinabing oren ring programang gawan mo, oren ring miyaliwang activities, patupad mo karin king seminaryo, ala pong makanyan. Pero lonye po pekibat nga na mo, presence. Dapat at syuka ka rin. Baka nita, kilala mo lang, nga na siguro. Dapat at syuka ka rin, baka nita, akit mo nung nanoing saup pwede mong ibiye karela. Karinata magumpisa yung pamanubog seminarista. Datang ingaldo, magilang pari rin. Datang ingaldo, talakadla naman, kaya ni King Altar, kalupa ko. And so, in order to truly form them, bakang taahubog mo la, kailangan mo presensya. At syuka dapat palagi karela. See? And that is telling of us praise. Wapin po naman. Kami po, may ubog kami, unida po rin kaya kaming formators, alaging present kaya kami. Yamong Eloy, kapatid na po nga pong Elmer. See? Ila po, di hapong Paul, ilang formator mi. Kabukas, pati nga po natsula ka rin. Kasulo milang mamangan, kapag kwento mila, balo da nung nano'y maliliyari kaya kami. Kilala da kami. Nya naman balo da kayong sopan. Nung nano'y kaya kaming kakulangan, nung nalo rin kaya kaming kainan, nya naman nyening pari kami, oy tapo ing kaya kaming dadalan. Salamat king presensyada. May ubog kami, pauli na ning pamanan tabela. And it's all because of their presence. See? Po kaya, oy ni po yung larawan ning mayap apastol. Kaniti pong Domingo ning mayap apastol, oy ni mo po ata, ing papalad na kaya katamong Jesus, anting mayap apastol. King Ebanghelyong dimdam tamo nga ra, balo da ko si wala, ring tupa ko. Balo da ko boses, ding tupa ko, nga na. At ako, kilala ko la, balang metong. Kilala ko dening tupang papastulan ko. At
ila tutukyanda ko. Makanano po meging posible, ing balod na dapuring tupa, ing boses na ning karelang pastol. Makanano meging posible, kilala na laning pastol ding tupa na, at ila tutukyande. Uli po sigurong present ya palagi ining pastol. See? Uli sigurong atsuya palagi, karing kawan na. Presence. The ability to show up. Atsuya palagi. Busalda. See? Ren po kanong tupa o ren po rin karakteristik da. Asno po kano kasala panimanman. They have this peripheral vision. Nung ikatamo po tano akakit nga tsugulot tamo pero din kanong tupa, interestingly, 360-degree peripheral vision. Buri nang sabihan nakakit na yung banda na Kenny, at madalas pating keng kagulutan na ayayan ni naga ning metong atupa. See? So, at mo po ita, 50 kanong larawan ning tao, mariregister king memorya na ning tupa. Nung wari sa agaga na kanin ning tupa, retang larawan, aakakit na palagi. See? Nya naman, nung pastol ka, nung ikang maniese karela, aba, nano'y ngakit na ning pastol, nung alaka ka rin. Pakanano na mastering lupa mo, nung kapapalto kaya. Siguro, kantano po magumpisang malili, mikawani kang landas, kawani ka rin abedang tupa, see? Pero lon meng mayap apastol, sisiguraduana, akakit ning tupa. Sisiguraduana, no ka rin yamang peripheral vision, at suya ka rin ning tupa na. Nya naman master Pati boses. Kasi po tang malituing tupa, tukiya ka retang aliwang pastol, na ena naman kayabe king kural na, aliwala rin karelang pastol. So, you see, the good shepherd, as he is, has to make all such efforts. Baka nita po, master lupa, master boses, ning kayang papastulang tupa. And that can only happen through one's presence. See? Pwede po atang sangkan nung bakit kamate na pong Papa Francisco, kay ba't na po ning makuya daal dong pamagmalun, may tipo no po ring kardinal. At kanita pilan mo pong aldo, menalalang ba yung Santo Papa? To continue the visible sign ning pamanimuna, pamamastol na kekatamo ning Santo Papa. See? Ikatamo yung kawan na. Ikatamo rin tupa ning Santa Iglesyang pastulana ning Santo Papa. Kay ba't na po ning lupa, lalarawan ing lupa ng Jesus. See? At salamat king Diyos, midi ng tamong bayong Santo Papa, baka nita in His presence, aba, ring tupang papastulana ikatamo, makatukita mo, at lalo tang milapit king Diyos, kang Jesus, alalarawan na ning Santo Papa, anting mayap apastol. Presence ang sagot. Ability to show up ang ating nakikitang larawan ng mabuting pastol. Incidentally, bukas po no ka rin tamunta. SM, mag-SM ta po bukas tang. Eskwela, kareng presinto. Bakit po? Manalalta mo naman. Eleksyon mo naman. See? Makatahid la po rin kaya katamong pagselebran. Good Shepherd Sunday, midi ng tamong bayong Santo Papa, bukas ikatamo naman ng mamiling tutuking leader tamo. At ngeni, ing tuturunan ng Ebanghelyo, oy ni pala yung kriteryang kekatang pantunan, karing kekatang buring manungkulan, buring sumuyo, king kekatang balen, king kekatang bansa. Their ability to show up, their presence. Ay tindihan ko po, kaniting aldo, karening ning alabasang aldo, kakit tala. At sula palagi, makabandera la lupa, karing miyaliwang lugal, ang poring karelang tarpaulin, because they want to be seen. Burita mag-register laking lupa tamo, king paniman-man tamo.
Bala mo po ding tupa ang makiperiperal vision, sisiguraduhan da, no ka rin ta lumawi at syula ka rin, baka nita aga nakatala. Baka nita ila rin pilinan tamo, ila rin kaya katamong iboto. Nya naman, gets natin kung bakit heto po sila nag-e-effort, ipakilala ang sarili nila. Pero, oy ni po sana, nung ilapin man, imbisang sumuyo kaya katamo, sana, they show up always. Kingkarelang pamunungkulan. Tala sana, kakit ka neting aldo nga reni. Pero ba naman, ketang kekabaning pamanungkulan da, their ability to show up is the key. Baka nita tunay laping makasuyo kaya katamo. Ano yan po kaning sasabihan da? Madaling lapitan, mahirap hanapin nga da. Paano mo hahanapin ang wala? See? Sana po, kaniti pong may di ng tamong pasibayong pamikatagon, mamiling leader, oy ning kekatanglawan. At suya bay neng panahon ning kalamidad, neng panahon ning kasakitan. Ayas sa kanya ba yung tao ngayon lalong-lalo na karetang pinandit, ang mangailangan la, rin kayang susuywan. Puntalan ba? The ability to show up and their presence is the key. Baka ni tatunepin, ila ring mayap tang pastol, amanimuna kekatamo. We can only pray and hope for a peaceful, honest, and smart elections bukas. At oita po, makasalali kekatamo ini. Amen. Talakad tamo. Itamongan po, sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, ipanglubos mayupaya, di na lang king banwa ampong yato, king sablang mayakit, ampong mayakit, at king meto nga Ginu, Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, mibay tingig pa, bayo pa king sablang panahon, Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos at tutu, ibat king Diyos at tutu, mibait megawa, kaya gumin pa nga Diyos ning ikpa, aking kapamilatanam megawaing sabla, king ulitamong tao at paulinin pa nga kabus tamong, tinipay ba't banwo at mikataon niyang tao, lalang ning banal na Espiritu, king Virhen Maria at milyari ang tao. Mipako king krus, paulitamo naman, lalang payang Poncio Pilato, linasaya, meteya at mikutkut, at sinubliyang mebye, king katlungaldo, agpangkingularing kasulatan, at minukaiabanwa, makaluklukyawan na ning igpa. Pasibayo ang datang mitmong ligayo, ban mo kung karimabye ang pong mga mate, ating kayang kariyan alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, Ginu ang pong babiyebye, aminibat king igpa ang poking anak, akambe ning igpa ang po ning anak, miyagyan misasamban ang pong mipaligayan, menas bukiyaking kapamilatan ding propeta, sasalpantaya kung metong kapulungan, banal, katolika at apostolika, papasyag kuking atin metong abinyag, king pangapatawad da ring kasalanan, at panayan kung pangasubidang miyering miete at kimbiedatang alananga. Amen. Manalangin tamo, King Diyos, ipang lubos mayupaya, inganak ng bugtong Yeso Kristong ginutamo, king pangamate na king krus, sinintang na ing kamatayan, at king pangasubli ng mebye, pigkalub na ing panibayong beking yato. Ing panalangin tamo po, Ginu, pakiramdaman mula, ring panalangin mi. Ginu, pakiramdaman mula, ring panalangin mi. Para ka rin sablang Kristiyano, banitang migligtas ka ring Hebreo, ketang pangailipan da Ehipto, iligtas niya naman imbalayana, king pangailipan king kasalanan, ipanalangin tamo king Ginu. Ginu, pakiramdaman mula, ring panalangin mi. Para ka ring mamuntukan tamo at para king bansa tamo, ban kanita kabang susulong tamo naman, king kametungan ang pompamag sarili, sumulong tamo naman king kasalpantayanan Kristiyano, ipanalangin tamo king Ginu. Ginu, pakiramdaman mula, ring panalangin mi. Para ka ring sablang at yuking sakit at karing daralan kapag subukan, ba na nga pakilala ka relang Kristo, king kasakitan ng pompamaylas king krus, painturo king liganin pangasubling mi,
Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la ring panalangin mi. Para kaniting balen, baryo, bani Kristong sinubling nebye, meya ka rin puso tamo, at papanatilyan na katamong makayagom kinlugod na. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la ring panalangin mi. Panalangin tayo naman ng kay katamong bayong Santo Papa, Pope Leo XIV. Ban kanita, king kay ang pamanimuna, pamamastol king Santa Iglesia. Lakwas na yung alarawan, ing lupa na, ning maya papastol, apalagi nga tiyo, busal tamo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. Para ka rin ganang ima, ameging larawan ning maya papastol, palagi nga tiyo ka ring anak da, mamantabe, magpasikan, tuturo ka rela, ban kanita makatalakadla naman ka ring sarili dang bitis. Panalangin tala, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. At para king payapa, gusto, at tapat na eleksyon, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo la rin panalangin mi. O Ginoong Jesucristo, king binyag, linabas kami king kamatayan na espiritual kambemo. At sinubling mi human king panibayong bie. Kapamilata na sana, ning mayap ng alimbawa ning pamibiyeming Kristiyano. Aso panda ka sanang tumipon king meto ketawan king kayarian mo. Ban kanita ikami man mirakayanan king ligaya mo. Manggaman king alang angga. Amen. Manalangin kayo kapatad, bani kaya katamong dawon matanggapya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo.
king kapuri ang poing kaligayan ning Laguna, king kasaplala tamo at ni mabilog ng banal a kapulungan. O malugod ay pami, pamatulanda ka sana kapilanman, king kapamilatan dareting misteryo ning pangakabos. Baning pami sunduming alang tuknang, king obra ning pamangabos mo, mamungang alang anggang tula para ke kami. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabeya ke kayo. At kekan timurin. Itas yu laring pusoyo. Makatas na la king ginu. Pasalamatan tayo, inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos. Ingporyan ang pong pasalamatan daka. Kapilan man, ang pong nukarin man, o ginu, lalong-lalo na kaniting panahon, amiyain niya i Kristo. Ing Paskwami, king pamidawon na king katawan na king altar ning krus, miyalilan lang ganap a sakripisyo, ring ay ning matuang tipan, at king pamiyampang nakeka king sarili na, para king kaligtasan mi, yamu kabud ing pari, yamu naman ing altar, at yamu rin ing kordero, ing ganap a sakripisyo. Inyasat maglapo king tulang daralana, niting Paskwa, ring sablang tao, king mabilog gayato, magsayala. Antimurin, ding sablang upaya, ang pong anghel ning banwa, daralitla, king ligaya mo, alang tuknang ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ika ing sibol ing sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo. Anti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdin nawo ning biyena, king pamaylasa ampong kamatayan na. Kinwaning tinape, pasalamatan na ka at pinuri. Piraso na yung tinape, dinuwang ne iti karing disipulo na ngana. Kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling itiya, ing katawan ko, ami dawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwane ing kalis, pasibayo, pasalamatan na ka at pinuri. Dinuwang ne iti karing disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Ban kanita, may patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyanyening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye. Daraon mi yakeka iting tinape ning bye, ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kami antimong metong ning banal a Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod, kambe ng Leo, ing papa mi, i Florentino ing obispo mi, ipasyano ing obispo emerito mi, ding sablang pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan me ng anak mong ipapa Francisco, ay inawos mong meko ketiyato, at iningking binyag meteya, kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king pangasubli ng mebye. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo la, at ding sablang mayango abye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit, king bie alang angga, ban kambening nuwan na Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuwan na apostol, at ding sablang banal, amibibye kalugod-lugod keka, king keka baning panahon, aporian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampon kaya, kagom ning banal na Espiritu, sablang parangal ampong ligaya, keka o Diyos, ibang lubos mayupaya, manggaman kingalang angga. Mitmong kapanaligan at lugod, King Diyos, amig kalubke katamong metong amaya papastol, ing anak na, ing ginutang Yeso Kristo, alaging at syubusal tamo. Manalangin tamo ngayon, ni karingamanong tiro ng Jesus, kaya katamo. Itamongan po, ipami at syuban, Ikabos mo kami, king sablang marok, o ipa, malugod mong ipagkalob, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ang pong pagsadyan mi,
ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming i Heso Kristo. O Diyos sa ibami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo, ing kasal pantayanan, ning banal akapulungan mo. Layon may pamayapan, ang pong pisan metongan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyan pon mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaan na po ning Ginoo manatili sanang parati kay kayungan. At kekaan timurin. Bakit tamo po niya ni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Peace be with you po. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamong agkatanang makisulo king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O mayap apastol, lingusan meng mipnong lugod, ingkawan mo, at ding tupang mayat bus king mal ng daya ning anak mo. Papangayin tuliran mo lang tayran king pastulan na alang kapupusan. Itiagwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Para po king panalangin ning jubileo. Itamongan, ipaming at subanwa, ing kasalpantayanan, apigkalam mo kaya kami, king kekang anak, Yeso Kristo, akekeng kapatad, at ingapining pamikalugod, akekang pepalablaban, karing pusumi, king kapamilatan ning banal na Espiritu. Gisinga na sanang pasibayo kaya kami, ingnuan akapanayan, para king panyatang ning kekang kayarian. Ibayo na kami sana ning kekang grasya, ba kaming maging alang pagal at talapangambol ding bini ning mayap abalita. Deti sanang bini ibayo ra kami kapilubluban, ikami sanang ketawan ating meto sikluban, king pihong pamanenaya, king meto nga bayong banwa at metong bayong yato. Potang melupig na laring upaya ning dewakan, ing kekang ligaya, sunlag neng alang angga. Ing grasya ning jubileo, gisinga na sana kaya kami, ikaming peregrino ning kapanayan, ing pamagdulap karing bandi ning banwa. Iti mo namang grasya, ikalat na sana, ing tula ampong kapayapan, ning kekang talapagligtas, king mabilog ayato. Kekeng Diyos, nuan na alang angga, miyabye ing ligaya, at kapurian manggaman king alang angga. Amen. Virhen ning Lourdes ning Kabetikan, Ipanalangin mo kami. Ang katantala po niya ni, dingegan-nagan ng ima, lumapit po banda Kenny para king bendisyon kaya kayo. Ding tinalakad mo naman pong imami, anting pengaring babae, karing kekong sese, anak, makyabe kayo rin po, Kenny. Sige po. Holy water. Manungkot na nga ko po, pakanano yung abalo, ing pamaging ima. Siguro may ngutang ko po, karing apumi, karing imami. Pero, you would agree with me, nya naman master you ing pamaging ima, dahil 24/7 present kayo. 24/7 at siyo kayo makabante karing anak you. Walang day off ang pagiging ina. See, ala pong makapag-day off. Uling ing presensya yo, ya ing kaya kaming tinggap, ya ing kaya kaming penamdaman, nasabi ming imada kayo, uling palagi kayong atyo lelemi. Yan naman po, para ka rin nga ganagan ng sakripisyo, lugod at pamanantabe yo kaya kami, bendisyonan da kayo po. Ing ginumanatili kaya kayo, idukuyo po ring buntok yu at maniga po king bendisyon ning Diyos. Ginuming malugod, pasalamat kami po, king regalo ning ima, dening imang tinipon mo, makayarap kaya kangeni. Kayantabe mo rin ding emi kayabe keti, at kaluguran da king bie. Pasalamat kami uling dening imang areni, masaladang peparamdam, pepakit kaya kami, ing kaya kang lugod. Sabi ming ating malugod na Diyos, uling ating malugod na ima, apalagi nga siyo, mamantabe, magpasikanlub, kaya kaming anak da. Nya naman ginawa niyawaran mi, kanitingal doda, tugtugan mo po sana karing grasyang kailangan da pa aldoldo. Karelangan po sana, dinan mong masanting nga pami kakatawan, matibe pilubluban, kapanatagan pamisip. Ban kanita lakwas na pang agampanan, ing maragula responsibilidad, pigkatiwala mo karela, anting imami. At sana ilangan ng tabayanan mula, ban magino pang dalan ning kekang lugod, pakamal at masabal. Mo karing anak da, nune pa namang karing tao, ami panibala at kaparaming tao. At sana karening imami nga nga tsukeni, pagkalob mo king balang metong, ing tune makabies saya at tula karing pusuda. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. May Almighty God bless you po, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. God bless po. Palakpakan tala po. Ring ega-naganang ima. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po. No, kanita po magalmusal kanyan. Happy Mother's Day po. Labas mo po. Okay, bendisyonan ako po. Lapit ko pong bagya. Alright. Happy Mother's Day po. Hi, baby. God bless po. God bless you po. God bless po. God bless po. Thank you po. God bless po. Happy Mother's Day po.
Popuretang kwartang ima. Happy Mother's Day. God bless po. Pasibayo po, palakpakan tala pong masikan. Talakad tamo po. Ing larawan ning Maya Papastol, apining pastol alaging atsyo. Your presence is a must. Ing kekang presensya, yaata ing pagumpisan, ban kanita tunemong kilala, ring papastolan mo, ring susuywan mo, at kanita mas lalo mong aluban, at tune asoywan. Emo po tungkol ka ring leader amanungkulan, pero tungkol ngan kekatamo, ami panibalan, ning pamamastol, karing anak yu po, karing kapagobra tamo, at karing kapara tamong tao. Presence is the key. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timurin. at bendisyonan ako po, ning lubos mayupayang Diyos, ingib pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Umen na kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Magdalena, pangkenang Jesus kayang lawa.